Ukartong ka UDP na soyong ba sanchar ko paroy lang ro thaba. Ulakop ba kajinga ko na soyong hakane ka election menta kadai baitang ka UDP marwe. Ya kane ba sanchar ulakran hadin ba uladeb ne kandu ikinong tebut hamau kadang polling station. Laban kedahang ne bagi pajba soyong hene kasngi kalayo banjit unom ikmat mai juki berkajingyo ya kabut pat kanong ka khatlai trik mentau benai. Hakane ka election bangta kidan baru hadrumut ki kartong kiba ireng kantup na duka UDP, NPP, Kongres, TMC, BJP berke HS PDP. Boleh nalodi ngalong confident lupa nado pasang ya ini ka election. Sin mo kredit long confident pajba di long confident. I'm very much confident with the love and faith of the people of Sawyong constituency in me. Ngalong confident on job ni election. Pisau tukum no ba mentai pila ya kan ke polling station. No kita percaya kita bawa. Hanni te kadon south ligi polling station. Apo Sawyong constituency if you take away 5 polling station 38 39 it's UDP. Pisau tukum no ke kun ka lang ba UDP but NPP ko ba. Ngaso banang baka UDP marway the rest ngam tibra. Ngam ko anay comments pang tigiras 5 candidates ke. Ka jingi jema mahe kladab dan lupa. Kan ni pajba kewan kadega jingi jema pa. Pamenta bre jingi le jonga di kasur jong pajba. Kata re we.